yesterday. The next day. So today is April 23, Tuesday. And nami diri sa mga bulada, no? Kung wala ho nun ba? Oh, nasa So diri mo, diri sa GenSan. Daghan kayong bulad, tas mga barato pa, no? Barato siya compared sa price sa late. Dapat si Kuwan. Late job po. Babas na tag-8:30 na. Doha amin pilihan ha. Picture. Sana yan. Ay, gana. Merba. Ang gagarin nila rin. Sakto tama. Usang kabuhan na ni Lolo. Ang katawa ko. Karoon mga tumi sa fish port, no? Fish Port. Kung siya nagtukod ana. Dili sa GenSan. Kabwa ko cellphone. Pagkatubo na lang. Mahala ka diha. First like stone 어쩔 때는 했던 나쁜 생각도 다 떠나간 너의 밤에서 나만이 순수해진 것 같아 잠옷처럼 Baby you're only so like star 보는 것만으로 전화 너가 머리 쓰던 쓰담해준다면 그걸로도 내 심장은 터져버릴 텐데 오늘은 너랑 침대에서 영화 보는 것만으로 나는 만족이야 하루가 끝날 때쯤 다시 찾아와서 미안 그럴 생각 없었어 내게 밤은 아무 의미 없지 순수한 만남을 최근에 배웠지 너에겐 잠옷을 사주고만 싶었어 동전을 몸통을 뒤져 너를 옆에 있을 때면 내가 너의 색으로 물들어가 버릴 것 같아 So mga ito na po dahil sa Pulumulok ro, no? Ano yan na po na fish port mo? Or? Karon. Hindi na ko Di na day. sa o di na ba tas fish port. Kaya di maghapon makasud kay di mo mga sapatos. Mother. Kamera may makasud. So Pulumulok na lang tanong. Sama sa YouTube? Kasi, no. Nawa, di ay taganihan. Oo, di ba day? Hello! Nara! Yay! 한 책상에 검은 머리카락 그 속에서 잠겨 Darling 우리 꿈속에서 걷지 바다에 가면서 아무것도 시린 아픔이 없게 아무것도 겪는 슬픔이 없게 여름밤의 꿈처럼 겨울인 듯 따뜻했어 Feel like your birthday 영화 속의 주인공이 된 것 같아서 I love you girl 너 앞에서 내 모든 걸 오픈할 수 있어 너의 과거 내 생각을 씻기고 우리 입속에서 만들어진 universe 입맞추고 우주 확인했고 나는 말하겠지 한 번 더
입 맞추고 우주 확인했고 우린 말하겠지 한 번 더 반복되는 이반 우주 속 별이 득을 하는 하수 달이 수군 내는 우주 yeah. Too much universe yeah. 눈 감은 순간에 옆에 있을 때면 내가 너의 색으로 물들어가 버릴 것 같아 Yeah. Susi. Na anami diri. Sekarang mama lagi. Big. Fish. Na koy fish. Dapat dapat kay ilang kuat. Ilang buwak badakot na. Bago pang punang ulit sila GR. Itong Domingo. Di ba dati post lang? Kita lang. Ayun, masamar na yung camera lang. Kanang iyang... Sayang po, daghana pa mong ko. Pwede pa man. Dali, magkasama na ba na yung base imong habil ba? Grabe kasi ni. Tungod ko. Oo. Ayaw lang kayo masama. Lako kayo ito, pwede ito pangiligo dito. Siya. Higda dito eh. Kalinga Lidson. Amo pa rin, Kual. Tiyo lang. Nothing 생각이 안 들어 girls like stone 어쩔 때는 했던 나쁜 생각도 다 떠나간 너의 밤에서 나만이 순수해진 것 같아 잠옷처럼 Baby you're only so like star 보는 것만으로 좋아 너가 머리 쓰담해준다면 그걸로도 내 심장은 터져버릴 텐데 오늘은 너랑 침대에서 영화 보는 것만으로 나는 만족이야 하루가 끝날 때쯤 다시 찾아와서 미안 그럴 생각 없었어 내게 밤은 아무 의미 없지 순수한 만남을 최근에 배웠지 너에겐 잠옷을 사주고만 싶었어 동전을 몸통을 뒤져 너의 옆에 있을 때면 내가 너의 색으로 물들어가 버릴 것 같아 한 책상에 검은 머리카락 그 속에서 잠겨 Darling 우리 꿈속에서 걷지 바다에 가면서 아무것도 시린 아픔이 없게 아무것도 겪는 슬픔이 없게 여름밤의 꿈처럼 겨울인 듯 따뜻했어 Feel like your birthday 영화 속의 주인공이 된 것 같아서 I love you girl 너 앞에서 내 모든 걸 오픈할 수 있어 너의 과거 내 생각을 씻기고 우리 입속에서 만들어진 universe 입 맞추고 우주 확인했고 나는 말하겠지 한 번 더 입 맞추고 우주 확인했고 우린 말하겠지 한 번 더 반복되는 이반 우주 속 별이 득을 하는 하수 달이 수군 내는 우주 yeah. Too much universe yeah. 눈 감은 순간에 Hello, no? So, welcome to Davao City. Nakito dire, no? So, karon final na jud ni. Sure na jud ni. Nga mo uli na jud mi, no? Uli na jud mi sa Limpi, no? Unahan pa mukhanan niya sa unahan pa skina. Sa atong aduan nga mo? Victoria's Secret. So, Victoria mga to sa kung may Victoria Mall, no? Sentro? Centro Davao. VVV Victoria Mall. Victoria Mall? Then after na, manguli na, no?
Related rin sa na? Nino? Asa mo dito ang ikon? Mana yung hidban? Ang Davao, uy, Tulo man siguro ka part ng Davao. May police kilid para nang ano? Lagi pa. Junero. Mas pa siguro. Traffic sa kan. Hinlo jud gila ba karsada no? We're here at Victoria Plaza. Ano nga makita Nice. Wakas, makarating din ang Davao. Mogyod. Ilang orasan? Manguli namin, no? Manguli namin ron. Hindi ko ito magdali. O di dyan madalas lawas. Di mo pahuway. Mogyod. Ay, dalian. Hindi ka da. Ang sama. Nag-vlog ka? Yes. Karon manguli namin, no? So, wala ni hunong-hunong. Dito, padong. Lipata. Dan lipata to liluan. Kay manguli na jud mi sa Leyte, no? Karon dapat mi sa Davao man na. Kami sa Davao. So, yes, manguli na jud mi. Ang kuha na ni, ito asa na dito. Nagyan naman nino. Kini bago na ni. Nga na ning nasyonal. Indangan, Bahada, City proper. Tagum 49 kilometers. Taiwan, dito. Ayan na. Uy. Sing. Hi. Hello. Hello. So, miss, kuan ulit na, miss. Ang parang kapuli ka na wanay waste kay. So, dugay pa man, din. Liko ba? Tatay, try. Hey. The next day. So, hi guys, na? Hi guys, gyud, no? So, today is April 24, Wednesday, no? So, nana gyud mi karon sa Ipatas, Surigao. Maglukat mi ticket. And, actually, gari na raon ta mi kadlawon, pero dili na jud kaya, no? So, nakapit mi sa Bayugan. As usual, dito mi ka mama. Dito mi nangatong. Then, mauto na nangatog niya. Tog mis Bayugan, then dito mi dire, pero mga tayo na po to minigikan pa dire or hapitan. Then, nana mi dire. Ko na ron, time check ko na ron, no? Hapit na 1 or hapit na gid 1. Nana mi dire. And agamong lokaton ron kay kaning fast cut, which is 4 o'clock pamlagaw ni hapon. Kay loaded gid kayo ni among sakinano kay daghan kay karga sa ibabaw niya. Dapat siya gidugang ganina nakahapit mi dool diri sa Ipata og sibuyas. Ya duha pa jud ni kasako, no? O kana duha ka ano? Duha ka sako sibuyas, no? So simot ito dari sibuyas diri. No? Oh, kagar. So, mo na to, manguli lang siya later, no? So, update lang po ta later.